Na ndo mizo lene Friday. Yes. Ndo mizo lene Friday matuko meana. 26. Ndo mizo lene Friday. Ndo mizo lene Friday na matuko meana. 26. Na wimbia ni kata. We mizo ni. Kwa mizo lene ngali ya kwa mizo lene ni kwa mizo yani ni kutania jaji celebrate kuserereka ende kuserereka jiachilie amuka ujiachilie kwani iko nini si Friday si ni Friday members day si ujiachilie Mumeta kwa mama kwa mwenyana ngependa kuvidi. Aijao. Mbona uma kweli net? Niokole. Bemo ndo gogole we ninzuli. Mani ngora mimi jamaa WhatsApp kwa akaserereke. Ha? Tiona na bazini yogarani nuna bebe jamaa. Wakione WhatsApp kwa akaserereke. Kuna jamaa anachukua mkopo aserereke. Yuwe sasa. Mkopo. Ulo kugobe bya nu. Nikanoka serereke. Nako bisi yo iba ndana. Yuka bani go bikiro hadi wa kwemizo. Okwa mizo la ni after watala muzi yo akwata mbesa bezinto zito first priorities na emba although ne depend ya na kila mundu e priorities yake be mundu akwata mbesa kuibanga kapanga siana sukulu kuiwa siana lagi kuiwa zina nendo plangata ombre munija ayendo zezendo ungati kodazia ezaba ndinejauki muno kila kiku leu kila kiku yewa ni joking budget nomba ranwiba na ende hasiai na hiyo kaujo okolane abokomi then savings jama ila bebe ule jama na ende yue ya mweso madaba savings nowadays zinto ziziyesebe yambo nowadays zinto ziziyesebe ya azinto ziziyesebe ya ukeza kweli siyama uka automatic yuti kinto cha kwanza nyakondia mtu hapana kile tengeza akijambe chao savings aiwa my friend inaweza akalacho elaki kwezi mngeza kuizia kibeo kindu ndio ndio oyo ngombe ngedio isiye nganga tio ni bande kisa kwezi ongedie lakini kyo tikino chao ndio murenye actually ona ndibata na mundu kundele ndo itu sia kusifu uyana wanga oni ugedie nike na mande koi okoze binizi mbinge nezo ukona ndo kumu ubuzezi ya ubezi ya mundu atwikie ndikiteta era ndikiteta uze konde nikana ndo kakite saving kana nikalungi lwaye ndo kakite saving kiwe tikienda kwa kakite saving ando mendo yanga hapana si ya saving wewe majini we mundu aisebe mbeza nekana ziana iga siana ziendo ya ngama kana zile neza lakini waye dia naine kana save mundu wa uniwo mo ende kadala ni otiaba basa hizi yedo bangi bai usiwe ndeto sivito kusako na ukuja ni sawa saving ninzo lakini tike ndo tiva priority hapana priority ile kwenda wewe wamboya nwaya
no yawe ku ala mabanga uvine ne matiele mebu of course ti ala na ngo kwa ilo ro tu tike ndo ja kwamba kwe ayu ne kaleta ungesilia nduata apana nicho kuona ndo majuda nicho kuona atongo imate kuna uya mayoza mbeza makati mama sia mwene ndi nuni kwesiya wewe silia obo waone kodo ele kwesilia ka nduata nduko komodwe kanodhi odwe lakini ti kudhinwe ni kudwa panga nyendo no kata munda tawa ke na tata o banga ke na rake ti kwesilia kudhina mundo kwesilia kana ke ti yokona munda oka onioga nengira ke ti yokwethia atwiga athine atwiga musumbe atwiga musumbe asioka atilanga miunda ya wiza kwethia opposition ni nesu Ndu ingali. Kutinda awona ngali. Izini sio maundu alaona kanisa ni I possess. We possess ngali lo. Ambia wa possess yeye omwe akwashindwe. Shindwa. Okay na brando. Ila mwe manga imugo bya mwe ita I possess. Shindwa. I possess this car. I possess. Understanding yake ko possess nita kumnyoza. Yuki unde choko kuona. Akao yuko ona kanisa ne yu. Tubunde bwe. Amwakano na kota bwe ndato sie tuni. Kwethe na kamusika kamindo ka kubunde kwa kwekala kuonde. Pe komanda zindo yo kala isi ya possess na banda mbe ya kukwata kitheka ina banda mbe ya kwika nota ona neze kwethe amaba athukumya manga ine mauka cia mungu ukaweka na we comfortable na kamutunganzi nozu na kuona ukienda ngambo na ndona ina mubango nuozu ambe ya thina yu mwakwezi nyondo ku pastor aneni yokati moingo do ona ngambo ndizo ethiba na wethi kwikara ndokelelo winganisi uwe mwingo Agana kuona ngambo inganesi huko pambo ni. Sioka kwa kuno ya numete mwingi. Ya ngoni na inga noka. Lo aliza ndaka wandata mwambaza na uona inga impasta ngambo ni ne mwingo. Oneka kenge bweze wandete kana mwingo. Na ne mwingo ba. Okay. Assume ne wewe ya mwingo. Ukoma ku. Esa akela jona kama my friend. So waikwe conclusion ye. Mundi baikwe mizola. Waikwe mizola. Wabona mbija nwebanga weta abakwa. Weta bagu. Tembe awethi amgali ipagito kwa mizola. Abe minzolete kwa kawaida. Kuniwe. Tena na umane athwii. Mwana birugera mugawa ni raba hati nai wone ngali bagito na kundu ifea zibu abadi mo do ya bailu anda apunga nganga no ko ilo biro ya chiza ni no ko ilo bi ngono ngali bagito no makakwa ana vainga ni masando kumama ana moya nama no mwenda umea my mama ke ayo wait na ma Dure vizulia kani mwana Ito abodi Mukamba Mujanja